thobela, ke a le dumediša, ke a le lotšha, ke re mošate, go se moya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata gore re bolele ka tsela ye nngwe e le gore badimo ba rena ba kgona go bolela le rena ka yona. Tsela ye nngwe e le gore mangwele a rena a kgona go bolela le rena ka yona. Last ke le boditše gore mangwele a rena le badimo ba rena ba bolela le rena ka tsela tša go fapana. Ka bolela ka nthwela gore ba ka bolela le wena ka tsela ya dinomoro, mo e le gore o kgona go lora dinomoro goba wa hwetša o kgona go bona nomoro e itseng gantši le gantši. E ra gore nomoro eo e na le molaetša o e leng gore o tla go wena, o e tla go mangwele a gago. E ka ba ntho e le gore ba ra gore o itlhokomele, goba ntho e le gore ke ntho e botse e tla ka bophelo ba gago, goba ke ntho e le gore ba rata gore o e dire. And then ka tlhalosa gape ka ebile le tseba gore ke setse ke thomile ka angel number 1, ke boletše ka yona beke ya go feta ba ile gore ga se le bone le ka e bona gore le tsebe gore na go bone number 1 o ile gore ile goba o e bone kgafetša e ra goreng. So re tlo dira angel number 2 gana mo bekeng yona ye. And then ke boletše gape gore badimo ba rena ba kgona go bolela le rena gape ka dinonyane, kgotse le gore go bona nonyane e itseng e na le molaetša, nonyane eo e ra se sengwe. Gomme ka bolela gore re tata re tlo bolela ka dinonyane ka gore go na le di-spiritual dream, spiritual birds. Di-spiritual birds ke kore dinonyane tše e le gore kore di emela mangeloi goba badimo jalo le jalo. Nonyane tše e le gore kgotse di tla go rena di re fa melaetša. Ye nngwe nonyane e phela e tla mo go wena, oba e phela e tla e kokota mo lefastereng la gago everyday, ya e dula kwa lefastereng ya kokotanyana mola glasseng ka molongwana wa yona. Goba nako tše dingwe ebile o kgwetše fihla kwa ya thoma ya nolla everyday. O kgwetše le gore nonyane ela emela o mongwe wa your loved ones o le gore tlhokofetše, and then wa tla o tlo go bona. Then ka bolela gore ge o setse bona le tša mohuta moso o theletše intuition ya gore na intuition e go botša eng, goba le ditoro tšhe gore na o ka ba o lorileng goba bošego bo botlang. Theletša ditoro tša gago ka gore di ka kgona go translatela tša go botša molaetša o le gore o tlišitše ke yone nonyane yela. And then ke le botša gore go na le badimo ba kgona bolela le rena pele ka diphoofolo tše dingwe. Akere ka bolela gore go na le tše di bitša di totem animals, mara ka le botša gore re tla re tsena mo go tšona ka eteng. Akere and then ka ra list ele ya tšona tsela tše le gore badimo ba bolela le rena ka tšona, ke boletše le ka di-feathers ka re badimo ba kgona bolela le wena le ka tsela ya mafofa, mo e le gore kgotše le gore o phela o bona mafofa a dinonyane. Wa kae wa sepela, o ye o sepela mo strateng o kopana le lefofa še le lona la color e itseng. Neng o tšwela ka montle, o tšwa ka montlong o tšwela ka montle o kopana ka lefofa la color e itseng. Jalo phela o bona mafofa kgafetša. Tseba gore mafofa a dinonyane a na le meaning ya ona. So today ke rata re bolele ka lefofa le le tšhweu, gore go bona o phela o kopana lefofa le le tšhweu kgafetša le ra goreng. Goba nako tše ngwe ka montlong wa kolomaka gore o bona lefofa le le tšhweu ka montlong, ga o tsebe gore na nonyane ona e tsene kae nako mang. So lefofa lewe le seke la go tšhoša, wa kgwetša o le bona o thoma nana gore mohlomongwe go na le selo ka montlong goba ke meleko goba keng. Go kgonagala gore le tša tshwana le mafofa di tle mo gaufi le wena goba o phele o kopana le tšona e leng ntwela gore ke mangwele a gago, ba leka go bolela le wena, ba leka go fa melaetša e meitseng. So today ke rata re bolele ka lefofa le le tšhweu gore na go setse le bona le ra goreng. Okay, go setse o kopana le lefofa le le tšhweu, mohlomongwe o le bona ka montlong goba mohlomongwe o le bona ka montle goba le ka ba gana mo strateng mo ka le bonang gona, as long e le lona le le tšhweu. O tsebe gore le go botša ka spiritual awakening, ge e le gore o na le dimpho tša semoya, and then lefofa leo le šupa se sengwe godimo ga dimpho tša go tša semoya. E ka ba nthwela spiritual awakening ba ge bolela ka tsela tša go fapana. Spiritual awakening e ka ba ntwela gore a kere o na le spiritual gift o belego le sona, mara wa kgwetše le gore all along o bo sa kgone go bona ba le bo bona nako tše ngwe toro tšela di ba le go tswalelega. And then ya ra go nthwela gore spiritual awakening se go bontšha gore ditoro tšela di thoma go bulega, o thoma go lora ebile ga o sa di lebala, goba nako tše dingwe ebile ke intuition ela ba thoma go bolela le wena kudu ka intuition eo. Go ra gore theeletša intuition ya gago le ka go gopola ditoro tša gago o di tlhokomele. Go ra gore ba go botša gore le theeletša ditoro kudu, re bolela le wena ka ditoro o seke wa di ignora. Go na melaetša le gore ba go romela yona. So and ebile ya ba le ge le spiritual awakening e tla go botša gape
le ka dijo. Taba ya dijo ke bolela ka mehla. Ntho e kgolo e le hore e tswalela dimpho tsa rona tsa semoya ke dijo. Pele re ka tla ra ya kae ke dijo tse re di jago. Re fetša re ja dijo tse le hore ga di a tlhweka. Re fetša re ja dijo tse le hore automatically di re tswalela moya. Ka baka la dijo tseo tšeo di re tswalela moya ke tšona dijo tse di bose tšela re di ratago, tšela tša go ba le taste. Tšona di-spices tšela re apeyang ka tšona ke tšona dilo tše di re tswalelang moya. Mara yone di dira gore dijo tša rona di be bose re ipsine ka tšona. So ya ba gore ke yona nako spiritual awakening. Ka ke boletše ka spiritual awakening se tsamaya ka tsela tša go fapana. E ka ba eno ya one gore go no bontšhana gore di-chakras di a bulega, moya wa bulega, badimo ba re bolela le wena jwalo le jwalo. And spiritual awakening ke nthwele e ka ba nthwele ya gore nako ngwe kgwetše le gore ke mo e leng gore dinako tsela tša gore o phethile badimo ba mohlho mongwe ebile a di sa le kgole ka mokgwa then ba go lemoša akere. Then o swantše o tsebe gore okay ke swantše ke tlhweke cleansing ke e dire kgafetša gore ke kgone go receive di-message ka mokana ga tšona. Ge badimo ba etla ba re sepela yo gore phethela ke kgona go kwa molaetša ola gabotse, ke kgona go bona gabotsana fela rona ba re ke kae. Ga o tlo kgwetša o confusa ditoro tšela. Ge ba etla badimo ba bolela se wena ebile o setse o i-translate ka tsela e le gore ga se yona. Ke yona spiritual awakening. So ya ra gore go kopana le lona lefofa le la mola le le tšhweu, then thoma go theeletša intuition ya gago. E theeletše kudu ge e bolela le wena, o phethe ka mokgwa ba re o phethe ka gona. Ka gore ge ba ka re ba bolela le wena ka yona intuition, wa kgwetša le gore wena ga o phethe ka mokgwa ga o follow intuition ela, automatically badimo ba dirang ba ngala ba sepela, ba ka sa tlhola ba sa tla go wena ba bolela le wena. And ebile o theeletše le tšona ditoro tšela di bohlokwa ka gore ba tla go wena ka ditoro ba o fa melaetša, wena wa ignora toro tšela goba mohlomongwe o di lebetše, ba boa gape neng ba itliša toro ela gape wena wa e lebala, ba itliša gape neng ka tsela engwe gape itseng wena wa e lebala. Then mafeletšo badimo ba dirang ba ngala ba sepela ka gore ba leka go bolela le wena ga o nyaka go ba theeletša. Okay, sa bobedi ka mokgola number 2 e sa ya go number 1 ka mokgonola. Number 1 ke boletše ka spiritual awakening, ke boletše ka di-spiritual dreams. Mo number 2 ya ba gore o tsebe gore go le bona ke ntho la gore badimo bao ba leka go batamela gaufi le wena, ba o bontšha gore re nyaka go tla mo gaufi le wena, ba o bontšha gore re rata go bolela le wena, re a leka gore re bolele le wena. Ke mo e le gore o tlo kgona go theeletša gore na okay ge ke bona ke phela ke bona lefofa le le tšhweu le mpontšha gore badimo ba ka ba leka go bolela le nna, a nna ke a ba kwa na. Go ka kgwetša le gore go lora gona wa lora mara wa di lebala, then ke bothata goba total ga o lore. And o leka go theeletša intuition ya gago e bolele le wena, then ke mo e le gore o tlo boela back wa checka dijo tšela. O se ka kgwetša bošego e le gore wena o ja dijo tše e leng gore di go tswalela moya goba even during the day o ja dijo tše e le gore di tswalela moya. Go ra re thoma go followa diet ela badimo ba e nyakang gore o kgone kwa the message o tlišang ke badimo ka lona lefofa le le tšhweu. And then o make sure gore mmele wa o ba gabotse, o dire cleansing ya gago, o tlhape ka dilo tša protection gore o kgone go kwa ga badimo ba bolela le wena. Gape ebile o tlo checka lelapa la gago gore na ke nnete na badimo ba ka ba kgona go tsena ka molapeng la ka na, ga ba šitiše ke selo na, ga ona any negative energy e le gore di tlo ba šitiša gore ba tsene ka lapeng gore ba kgone go mpha melaetša na. Okay, number 3 gape ebile e mina gore go ka kgwetša le gore mohlomong ka mo familing go na le motho mongwe le gore a se gala a tlhokofetše, motho le gore o bo di close le yena goba e ka ba mogwera goba mohlomongwe ke motho o berekang le yena o bo le close le yena o motše bjale ka sesi buti jwale le jwalo akere. Go ka kgwetša le gore motho ga se gala a tlhokofetše and o sa kwele bohloko. The minute o thoma o bona lefofa lela o tsebe gore le dirang la o kgothatsa, and ebile ke sešupo sa go bontšha gore motho la kore o tla go wena go botša gore o se ka kwa bohloko, amogela ka gore le ke sepetše mo lefaseng but lefaseng la semoya ke gona and ebile ke tla kgona go tla go wena, ke tla kgona go tlo go etela. So ke ntšwela gore motho la o leka go comforta gore tseba gore ke gabotse mo ke leng gona, so le wena e ba gabotse, lokolla pelo ya gago se ka kwa bohloko. A re go e kwa bohloko o e busy o ntelela o dira gore tsela tša ka di tswalelege, ke palela ko bona kganya, ke palela ko bona seetša. So go ra re amogela gore motho la o tsamaile, amogela gore motho la ga sepetše ga a nape a le kgole le wena, amogela gore motho la o ile to a better place. O dira so o mmolela ditsela, o kgona go bona kganya, a kgona go ya into the light, a robala gabotse. And then gape go le bona lona lefofa lela
e le gore go na le motho mongwe ka mo family-ing kore this time ebile ka no ba motho le gore ebile ke kgale a tlhokofetse maybe e go botsa ka your past loved ones batho ba ka ba ile gore ke kgale ba tlhokofetse and then o kgotse o le bona kgafetša e ka mina gape gore ke sešupo sa go bontšha gore mo ba leng gona ba thabile ebile ba thabile ka wena. So ntho e kgolo gore go le bona lefofa lela go ya le ka di-number tsela ke boletseng ka tsona ka ge ntho e ka mina dilo tše dintšhi at the same time mara gore o tsebe gore na e mina eng go botlhokwa gore o theeletše intuition ya gago immediately go e bona lebelela theeletša intuition ona intuition e go botša eng ge intuition e sa bolele wena theeletša gape le di-thoughts ke eng ntho e le gore e tla ka mo monaganong wa gago ka yona nako ene o bonang lefofa lela ka nako ngwe ka re go le bona immediately wa nagana ka mogwera o la gago la sala tlhokofala neng mme bona le ma 5 years a tlhokofetse immediately wa tlela ke ena ka mo monaganong go ra gore wa go bontšha motho la gore mogwera ke na le wena ebile ke tlo go etela ebile mo ke leng gona ebile ke thabile so wena o swantse o theeletše intuition ya ona e go botša eng ge intuition ya gago le di-thoughts tša gago di ka se go botše selo ka seo sebaka akere o theeletše gape le di-feelings tša gago gore na how are you feeling ka nako e le gore wena o bona lefofa lewe ana o thabile na ana o nyamile na then o tlo kgona go tseba gore na message o leng kwa lefofeng lela o ra goreng and then go sa kry di-answers godimo ga dilo tše tharo tše ke mo e le gore bošego o robetse ke mo e le gore santse o theeletše tsona ditoro and ya boela back mola ke rego ge ditoro le gore wa di lora wa di lebala go ba wa lore total then go ra gore go na le dilo tše di tswalegileng spiritual gift se tswalegile di-chakras di tswalegile le ka gore wa di bula o di bula jwang ka o ja dijo tša maleba ka o dira le yona cleansing ke ewe ya go bula di-chakras tša gago and gape le o dirang le o ke grounder then o tlo kgona go kwa melaetša ewe o tlo kgona go understanda gore na lefofa lewe ge le tla mo go wena le mina goreng and-e ebile ge le tlile mo go wena lefofa le representa mang ka re ga badimo ba gago goba ka ra manyelo a gago goba mohlomongwe ka re ga batho ba ile gore ba setse ba fetile mo lefatsheng o bo le close to bona mohlomongwe be le bagwera batho ba ba tšanyela ka kore mohlomongwe motho ane bo bereka le yena le very close jwale le jwalo ya ba gore motho ola o thoma go gotlela mo diponong then o kgona go tlo go fa melaetša go botša se sengwe gore na o ra goreng ga e tla go wena okay and go le bona gape lona lefofa lela le ka mina gape gore yena motho o ne la tlhokofetse ka mokgwa ke rileng o robetša ga botse go ra gore ebile o mo leseding okay and then go le bona lefofa lela gape le tšhweu e ka ba sešupo sa go bontšha gore badimo ba gago mangelo a gago ba go protectile ba go šireleditše ebile ba go tlhokometše ba go bontšha gore re go tlhokometše re go gadile re na le wena 24 hours a gona le moleko o tla fitlha mo gaufi le wena tseba gore re go protectile so and then ga ba go protectile jalo ge moleko o e tla o tlo netheletša yona intuition ba tlo go botša gore tlhokomela eng ka tsona di-thoughts tlhokomela eng tlhokomela motho o moso le moso jwalo le jwalo and then go le bona lefofa lela gape le tšhweu le ka mina gape gore badimo ba go bontšha gore kore ke sešupo sa gore o be at peace ke ra khutšo maybe o kgotse le gore you are going through some things ka nako tšeo o na le mathata a maitseng e ka ba mathata a ditšhelete e ka ba mathata a di-relationship e ka ba mathata ka mešomong jwale le jwalo so ba go bontšha gore ke ra peace ba nyaka gore o be at peace ke ntho e ba inyakang because go tshwenyega o ena le mathata le bona ba sa kgona go robala ga botse ba kwa bohloko ka wena and ba leka go go thuša so le gona o tlo no theeletša molaetša le gore wa tswelela godimo ga yona peace le gore ba e bontšha mo wena gore o be at peace ba ra gore o direng and then ke mo e le gore ntho le ya gore connect to your soul ya tla jwale fela o kry-a nako ya gore o dule o iteng e ba your own friend e ba mogwera wa gago wena ka bose wena pele o ka ba le bagwera ba ka ntle ke ithute gore ka nako tse dingwe o tlwaele go fela o dula o iteng le ka ba 50 minutes 30 minutes over an hour o ke tlwaetse gore o fele o dula o iteng o bolele le pelo ya gago o bolele le moya wa gago your soul then o tla bona le badimo ga ba etla ba thoma go fa melaetša go easy for wena gore o kgone go kwa melaetša yela ka gore o tlwaetse gore o ke theeletše wena ka bose wena
ene ebile e ka mina gape e le ntho la go bontšha gore ba go bontšha badimo ba gago le mangwele a gore tseba gore ra go rata ene tseba gore ebile re go tlišetša kganya ka re ga bophelo ba gago ge ba go rata ba o tlišetša kganya go ra ntwa tshwana le lefifi le ka se go batamele ka gore ba jwale e sa boela back mola go yela gore ba o protectile ba na le wena 24 hours ge ba nna le wena ba o tlišetša kganya ka ra bophelo a gona lefifi le le tla batamelang gaufi le wena a gona meleko e tla batamelang gaufi le wena and then se seng gape sa mafelelo gape ebile e sa mina gore kore ba le ka go kgothatsa ba go comforta ba le ka go kgothatsa ebile ba go botsa gore o se ka tshwenyega dilo di tlo sepela ga botse mohlomongwe ka ba ile gore go na le mošomo o ile gore wa o dira goba o na le project e le gore o nyaka go e dira mara o na le di-doubt o fela ipotša gore mara a fa gana mo a se go senya tšhelete goba a fa gana mo a se go senya nako goba a fa gana mo ga ke tlo tshega ke batho go na le ntho o e dirang mara ga o ke tshepe then ke ntho la gore ba tla go wena ba go fa comfort ba go fa confidence ba go botša gore e ba le confidence ke tshepe le rena o re tshepe dilo di tlo sepela ga botse then ke ntho la gore ba go bulela ditsela ba bontšha gore yona ntho ene o planang go e dira mara e le gore o na le di-doubts tšeo tša gago di tlogele tseba gore ntho o planang go e dira re na le wena 24 hours re ya go support ene tseba gore yona ntho e nyakang go e dira e tlo ba very very successful because re na le wena so ntho ba botšana ke ntho ya gore o be le faith o ke tshepe o bile o tshepe le bona badimo bao ba mangwele a gago gobane dilo tšeo nyakang go di dira e tlo ba tšona ene mo ile gore ka boela gape le mola go di-decisions mohlomongwe o tlo kgwetša o le ka re ga situation e le gore o swantse o dire di-decisions o decide gore na o kgetha eng gana mo ga dilo tše le gore di beilwe pele ga gago goba ke eng ntho o swantse gore o e dire a kere o sa decide mo godimo ga yona mara a o tsebe gore o e dire o se ka e dira wa doubta then ge o le bona lefofa le la ke yona confirmation ya gore tswela pele dira se o nyakang go se dira decision eo ke a good decision e tla o tlišetša katlego e tla o tlišetša mahlatse matlhonono e tla o tlišetša success ka ra bophelo then go ra re immediately thoma ka ntho o nyakang go e dira ka gore o na le support ya go tšwa go badimo ba gago o na le support ya go tšwa go mangweleo a gago okay ke yona the white feather ke yona meaning ya yona gomme re tla kopana mo nakong e tlago ge re tlo dira khala ye nngwe gape e itseng ya lefofa le go rena emineng ke a le leboga le se ke la lebala go subscribe le like page yaka le kgotle le notification bell yewe gore ge ka mehla ke uploada le kgone go tseba le share le di-video tšaka le batho bao le ba ratago ke a le leboga